Cek. Sabar kam krina nande. Adi becengnya dah baci kam kari pasu na pe. Me cocok kam do. Wei kai pe kari ni du wei kenang. Sebab bang becengnya dah si tik pela menggogo. Dah dong kape. Tes. Kamu lo kaban duga maka kari pino prandene kaku. Masuk beceng nakakari. Lalu orang tembel kat kari. Me cocok kam do masuk ya. Iya masin ko cakap na. Ay baci aku masuk. Oh, lo dali. Pemindon orang tua anta kape. Adik ikut tatap perterem doe pernandan kami. Kari. Litka andai basi makapal modakna litka si penipis litka silar medak nih. Kari lah. Kari turikan. Adik kari lo beluk aku. Bunda yang cak beluk. Lit kari panggung na. Bicar landak pegang kari pernandan kami. Oh dah serondo aku masuk. Berat nak kam kari. Berat na nina. Oh bagai gini. Bibiya haditawa ya rahang nangkap na lo banjir berat na. Tersengget kelaku ibas ruang persidangan ini paksa persidang perkara minum mabuk pak tertua jadi jaksa kepeken kenang kinahun kita sirangin tading kendun de biringe emer bangsa ku sayangi ukurku bener ku pala-palai mengerana ibas lebih duit pala-palai indukal ngerana lebih kue lakinya ikejap kendung makana aku mabuk-mabuke tading kendun de biringe emer bansa gundari ukurku bener ugangan ingku melaskan kata ngalo-ngaloranan duenan adilakin sirang labolik persidangan endah kacibalanku mama ginting anggonda bukti di dedan atiku mesui baliras singinem duri sekali endah lagi yang isampatindu aku mama ginting sekali endah lagi yang aku temanindu sadakal ngencang ku pindongkeun man Bandung rimbang tengah lah kam rukur ngadili aku rimbang tengah lah kena rukur ngadili aku pasal 3 kinet mama ginting adi minum mabuk pasal 3 kam selaku jaksa entah hakim endak hakim kange endak bi kai masalah oh endak seorang jaksa bagaikin ngerana oh bagai berwibawa pasal 3 kin pak jaksa adik hukuman minum res mabuk
tergantung kai nemdu. Adi minum yang go mabuk kai kin inem Ih, melala cerban sama mabuk. Lakap mungkin susu. Ai lit ia tuak, lit ia minuman botol, lit ia minuman silaman minuman. Ai biar ban sama mabuk. Pokoknya adi mabuk ia membuat sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Adi masalah nande biring harus uri-uri yang kena kupudi kai penyebab na low barok jemis. Endai sebabna mabuk. Penyebabna mabuk. Jadi kena pasal 3 kata. Kena pasal 3. Jakin kam de minamai. Ai lit kena hubungan nai. Oh, jamin na may pilih hubungan na. Lit. Entah jok-jok kalak kam de candai. Ai geng ndak pot bunga do sada dah sebelah. Sengaja. Sengaja oh. Biasa anak ya diarah kami beliak sebelah kak muncar bunga. Bagai. Oh, are urat nang are. Oh, pas. Pakai arah sulina re. Oh, urat dia lebih. Pasal 3 kin. Gua lah. Kan pasal 3 kin tekno. Karina pasal kutak. Enda dai 3 pasal na. So aku rusur cari pasal. Cari pasal dengan pasal-pasal beda. Bagai. Enda undang-undang maksudku. Ai aku undang-undang kak. Enda undang-undang kai kin. Hah? Undang-undang kai. Undang-undangan kelak mati bagai. Undang-undangan kelak kerja. Mau undang-undang gitu kata doi. Adina mabuk kam. Enak kena pasal kadi enak. Pasal 3. adalah kusila pasal 82A. 82A, pengatakan jam seragam na. Kama, mungkin angka pasal-pasal lain na. Ku angkal sekolahku. Sarjana hukum kam. Sarjana hukum. Aku ada 2 sarjana. Sada sarjana teknik, sada sarjana hukum. Sarjana teknik sarjana teknik mesin aku. Oh berarti masalah-masalah mesin angkandu luar biasa. Ai lo krina kal. Mesin kai ngangkandu. Ai maka bagikan aku. Aku sarjana teknik, insinyur teknik, jurusan teknik mesin jahit. Sekuang mesin jahit. Mesin jahit sekuang ini mesin pompa jangan. Oh. Nalakap resmi sekolah dwe. Oh, lo gelar resmi. Nalabo sarjana mesin gelar nalabo sarjana teknik. Adi mesin jahit. Gua aku. Na reparasi. Oh, MP baru. Tandukin kai reparasi. Ya reparasi pekuli lah. Bagi ayo tay ma reparasi ke salon na lagi. Bagai kangai na saja di na bagi nanti mabuk kam. Adi terjeng mabuk saja kena pasal 82. Memang hebat ke perkolong-kolong tenda nake. Lah salah pilih panitia. Lang gua ai piangkana pasal-pasal piangkana. Lo salah pilih panitia. Kencelit bagai nga. Kujaji salah dia yang cuman pilihan. Pasal-pasal pitagna. Aku tak keren aku tak. Pasal 82. Masalah mabuk-mabuk meki. Hukuman nak 3 Pak Jaksa. Pasti kamu kena enak 8 bulan kusada tahun setengah. Oh. Bagai kayari. Adalah pertimbangannya. Adalah pertimbangan. Ayolah kamu hukum bebarak. Ngeri jak satain dah. Jasen luar biasa. Aten saja. Adil lah adil. Hah? Adil. Ayo ku akap Jak saya adil talang. Ayo lo adil lah dai. Surit noglar na adil. Berarti langakap terpetengah Ayo meserang gundarin darami jelma bacit. Tertimbang tengah rukur. Oh lalit. Meseran darah misa. Lit tapi meseran payah kalau gundarin. Aku narin sa tading pe. Kam si rimbang tengah rukur. Rara rukun aku ya. Kai dia bau ukur kendo. Rimbang tengah kam. Kai ukur kendukin. Kam. Dei ba. Perkadai ku ukur kendo. Ay pertuduh kendo me. Kam adi tuduh ngun sabar buat sendu lang katawa di pilabo. Ades berusun biringain dah kalakai. Adi urusan sending kayak na kutangan ngayon sa kita barang. Kai, pentil ya setiap masuk lane banci darat. Ay bagay, si mas kalakakin pita na banang. Kay kakin makas kerajangan na, yung gak lower terpinus cepik pay.
Oh, sa dalaw dali ya. Lalim delik terus biringay da, lo Ba. delik mergasi limay da kalakay. Engkay makabagay nindo. Ay mo Alasannya. alasan na lan delik ka sembiringan ng mergasi 4 mindagi. Oh. Ay bagay. Oh, lo, Apay gusto- pilalin sada merkasimpat nga. Ay namiya, jadi ay pibujur kang ni taman Tuhan. Lit merkasilima. Oh, li ka sembiringay dan domisa eh. Lang ako dandu. Ay sintabi ka kalimbubu ka sembiringay day. Owe. Mamang ka atay ko sembiringay day. Engkay. Adienda karo-karo. Oh, enak karo-karo. Ay, nakin jelma anak Rina. Wai, manis ganteng oke. Berani menjadi pasukan terdepan. Woi, karo-karo. Aja gendekel. Hah? Ay, mete na lagedang eh. Uy, so ganda Ay, nda, ay, aku, ay. Ada kaya. Ay. Kau si nuduh-nuduhi lalape. 300 jelma baci ko turun. Gelah ko tahan rapi kiri aku celah terturun ku bangku. Uy. 300 jelma baca tur kendo. Iya, mentar ku ban. Sukun Kamla teratur. aku lah terturun ku bangku. Oh, berarti ngulik pesong na ko dia endah. Ay, tarigan. Ay. Uga kaya ke habitatnya. Habitat tarigan. kalak tarigan endah uga. Ay, jago kingkal ay ngerana. Ngerana tarkai. Ngerana. Uga kini dah. Iya. Ay, krina kita sa peribahasa. Oi, Syair-syair, cakap puisi-puisi. lumat. Ay laka ko takal na. Uy. Peribahasa ni nuday minggu pakai cakap melumat bas. Oh, ay Bahasa karauna cakap lumat. o ganti na. Langsung ay peribahasa kon kuanin nga tayo ko. Gak pe, kun kuanan gumasuk ya dia baca cakap lumat na. Ay ay na ay kalimbubong ko eh. Kai. Setengah darah daging ko ay sedai de punanay. Aku lakal ko takaya dari fungsi na. Indah untuk memperindah dan mempercantik. Ay labo wag kita doy na. Lakot takay dahin na tapi iya tina pecilay bagay kapay na. Cincinete ya tina sangkut. Tapi lakot takay gagana. Lapir gegeh adilaliti ya lajore. Ay kak makamujur ni teman Tuhan ni kunday. So adilamin dali sedai nangom kita puntung bagay inday bagyalien. Alien pernah kini dahdu. Rusur kami rasmi nampay. Icakin alien ni dahdu Kedai pakai lenga. Alien ningan labo idoni ko iya labo basingan tenda. Bagay. Alien dua alien kai kini. Selma kenek iya. Kene. Alien abang na liong kembar kelakenda. Nasi alien ni. Ada sare dari gantung ke Oh, na perang nangin lah. Uga kaya ciri-ciri perangin angin enda. Adi mas kali tersurat ia gelar na Thomas. Thomas Aku- enda ugakin. Ari Thomas ning nenda aku lapag kususukan tan ko tantuan ti sonelo ko to ia ngeluh mulihi nina. Kalau kita susah ko untuk percaya. Berarti saya ras kitab bas Thomas bagai. Oh ay kuturun Thomas kalakainda. Ay makamano bagay naruhon ti manuk doh ningen law ya tekal. Ay kay janin ay ko subakan ni kita takunan lebay ninang ay. Coba kena. Coba kan nanena. Ay. Uga cara nanganenca. Gua saran dengan strategi lah. Padahal turikan kali Turikan lah. Aku dan dula sehukurku. Aku cengen seukurku gendek. Strategi lah. Uga ban nganenca di manu labo teh naruhan na tenar selang. Ay kak makakalaki ng dahil strategi na khusus. Lit kini basia. Ija. Bas manu andai. Ay labo darat naringiya. Uga ban na. Strategi lah. Strategi lah mau menturin ke uga ban na strategi na. Ay dalaban si kata-katakan praktekan barek. Uga praktekan ya. Hah? Ban lah aku manu na. Iya, ay galangsa. Oh, bagah manuk nakagalang na bagah. Ngubak kita serpuh na pa Uy, lapik galang asep manuk lah terdahri. Itu rupakam ka galang ka saku maka kipas kedua aku. Melo dali. Akap ndugu akap Kaprangin mamsu. angin aku manu na. Iya, ay. Oh, aku payah ku agak bagay na iya. Baik. Ay terus ko lebih lagu doon ugangin ni kumpelas kan kata ni. Oy. Kangening ku melas
ando pe. Landek genia. Gua makin ikut dus kota kendai salah ke andai tegu. Ikut juga lo dalih ya. Lo dalih ya, lo dalih. Ugang eningku melaskan katang ngalong-ngalaranan duina adilakin sirang laboli persidangan nenda kecibalen ku maginting anggoda bukti di kredan atiku mesui baliras singin duri sekalian dalah giang isampatindu minaku sekalian dalah giang aku kelengidu sadakal ngencang siku pindo keman Bandung Rembang tengah lake narukur hukum aku sadakal ngencang ku pindoken mama ginting nang Rembang tengah lake narukur ngadili aku kam kaya Owe lah. gelah bagi bibiak sorandu Owe. Denar yang begitu seorangku. Lalah ya pasat. Lagu Sienda, lagu ciptaan Bang Usman Ginting Oe, ras kami berenda Rebansa saza aku berenda rarokun teh nang aku biar benda gue si terbelas sakap belum madranan medate andi piari lapung si tadi arak pudi terarap-arap kalaku teriluh tendi pertangisanku barenda nari tempat tokohi ku sekerina lalit si tading biring nande biringku kaleng kue man bandula ralang-alang gundari terededegeme tanak sigela Rebansa aku agi kakana nggoda dap dada perbansiei bagas saru kurturang lanai kugoja bagi ngarapkan buak sereng turahme atiku deleng perbakan nendu ngekrina makanggo murde sumpah meleket lah terburi
Adikin luka nande biring ala tertambari Ugangin indu ranan kue gelak aloui Siti pela I ukur indu ukur mama gintinge Entah perbahan ke naturang laku rangkaipe Mali janjindu ambur nduku jah belas kenduku je Kasman sampatan mama gintinge lanai kamje Kasman sampatan bere biringe lanai kamje Basman sampatan mama gintinge lanai kamje Isi siman sampaten ras isi kasih lah kurang kaipe Aku lah man sampatan Oh kaman sampaten kai kaman sampaten Hah? Kai Kontrak rumah rekening listrik Weh melala jadi kaman sampaten rekening listrik kebutuhan pokok KPM pokok lah pokok kebutuhan pokok kebutuhan sandang pokok lah pokoknya butuh bagi iya aku lo kutek sandang-sandang pangan kayak lo kutek aku sandang pangan ini lagi pangan dengan tikulesak bagi sajang jadi kaman sampaten ai pakai kami iya kebutuhan nasi man sampaten ai pakai kayak gini duwe ai pakai nih ku bulang barenda bagai nak ngerana ai na may pakai ke Bama ka kutiga kam tiap 3 bulan kira kelakai karya kung mate ini lalaw yung kutiga bagay na usur ngerana ay bagay kakin lang kay bandalan na kutiga iya adi takanak na iya kutiga ng bakanak na iya maka kay hindi ban alasan na tayo na uwe kutiga lalap merawa na gua kam maka kutiga lalap pa adi gua tua papa kam kari kira kelakai karya kung mate landas sa kutiga anak nina lang teman na bilulik tiga kay lalir ya dari sebetuan tiga enggak enggak duban rumah na kotak-kotak sabun lalap rumah kadena pengadingan inna ta rumah na ay rumah pribadi mo adik kami 26 siat ada kotak sabun saban ay aku 3 tinarusur lo dan ya yang dosa ya bagian tanda na dando lideng perhatian na semangat iya ay magaman kambek rina lansia kutiga kamu sur ay lang tetap kamu semangat entah gua kia kak dua anak doi kempun doi sekali Allah tama-tama sangkut ukur ay rikut ku situasi nang ikrina ay aku pe pas kamenge kita sebaya kita rasi saya kata anu kamu sebaya rasa nak nandai lo ursia jadi kainge pesan nanda si katakan doe pesan nak retidak lah mogagah tetap nini gue krina suwe ras si katakan pemerintah 4 sehat 5 sempurna ninindu sehat enterem kempuna ya teguh kita kan amin teguh kita kan jangan teguh tagani budi-budindo ya kalau terjadi perubahan ya bagai ya kam kaya ay nangan salah gudai asin saban pangusmanah buat kita tabahi maka meling kita aman panas na kocak Aya kayak tadi gue tak bah
turang mama ginting na ise erbansa nande biringi tading kendu aku pengen ngate kungena oh turang berebirina adina banci rekena muli dudan dupela bodalih turang kenangan saate kungena dudan dupela bodalih turang kenangan saate ku jadi mulihkan turang mulihkan nama sayang mulihkan turang mulihkan nama ginting gelas dunia rita gelas dunia rita adina banci rekena buli dudan dupela bodang lihiting kenangan saate kungena dudan dupela bodang litura kenangan saate kungena uga kamdo keralau kendunge kam anak perana kintah bapak-bapak laku dah jelas ke katakan dengan anak perana lit kau sur singatakan canggor jabu katakan nerjabu ningen lah pernah ikum dekarana kamu bapak tah anak perana Dikenai. aku nunggu nenda Aku jawab. kam bapak-bapak tah anak perana Dikenai. Gundari Bagilah nindu. entah duda apa ingin dia kam Perlu ke gini. perlu ada do identitas sangat dipentingkan gelahku terukur berat kam nangatakan CV dosa kam kari Ada dosa itu biar aku ikut saja ya. ya Aku pernah jabu Gundari Gue dari Raski tidak Aku pernah jabu. gue pernah Gue pernah. saya bapak kai kam Bapak-bapak lah gue pernah jabu. Sakit sih bayi. berat akam nani ini lo dalih ya Oh, elang pe. nah, berarti bapak-bapak mekin Oh, elang aku pernah. jelas ba nulo karinan dia ronah kat akap na kaman nak prana Man badoron stabi kalau oleh ukur bangku. Sampai terlik ukur berat dan sampai kami. Olah kak duker nahang na. bagayari Oh, hai. Aku kak. kam kaya Oh, hai. aklah gue baca teratur keriban Oh, hai. Ya bang Sakti, aku kak impal ya. Sonari ibas musuhku ibandu suari berang enda terdaram aku ndaragi kena turang nanti biringku lagi yang kandua turang uga ukurku bandu lagejap kendung sayang uga belina ukurku lasam kerina lagung kundube perbakan kena turang lasam panjore bagi dia olah kelmina tendu morang la teruligi turang mama gintina la teruligi turang berbirina
layang kandu curang uga ukur kuman Bandung lagejap kendu berenangin nuga belina ukurku lasam kerina lagung kundube perbakan kena turang lasam pangjore bagi dia olah tae binat senumora la teruli turang mama cintina la teruli biring turang bere biringna